tugeze ku banyarwanda. Iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mu 2020, none kuwa mbere tariki ya 18 Gicurasi 2020 inama y'abaminisitiri idasanzwe yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yasuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingamba rusange zo kwirinda COVID-19. Gahunda yo gupima abantu indwara ya COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa igihe cyose umuntu agiye aho ahurira n'abandi. Serivisi zemerewe gukora zigomba kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima: gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera hagati y'umuntu n'undi. Abacuruzi bose barasabwa kwemera kwishyurwa hakoreshejwe ikoranabuhanga nka bumwe mu buryo bwemewe bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Serivisi zemerewe gukomeza gukora. Ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera bizakomeza gukora, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakomeza gukorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga. Ibikorwa bya siporo y'umuntu umwe hanze biremewe, ariko inyubako zikorerwamo imyidagaduro gyms zizakomeza gufunga. Ingendo zemewe gusa hagati mu ntara. Ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali zirabujijwe, ariko zizasubukurwa ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2020. Imihango yo gushyingura igomba kujyamo abantu batarenze 30. Ishyingirwa imbere y'ubuyobozi riremewe, ariko rigomba kwitabirwa n'abantu batarenze 15. Iyindi mihango nko gusezerana mu nsengero cyangwa ibirori byo kwiyakira ntibyemewe. Serivisi zizakomeza gufunga. Imipaka izakomeza gufungwa kereka ubwikorezi bw'ibicuruzwa. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha, ariko bagahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'ubuzima abiteganya. Abari mu kato baziyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bazahabwa. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufunga, utubari tuzakomeza gufunga, moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi, ariko bishobora gukomeza kwifashishwa mu gutwara ibintu babigeza ku bandi. Bizongera kwemererwa gutwara abagenzi guhera ku itariki ya mbere Kamena 2020. Inama n'amateraniro rusange cyangwa mu ngo z'abantu birabujijwe. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko yahaye imbabazi umuntu umwe n'imbabazi rusange abakobwa 50 bari barakatiwe n'inkiko kubera icyaha cyo gukuramo inda. Inama y'abaminisitiri yemeje iteka rya minisitiri ryemeza ifungurwa ry'agateganyo ry'abagororwa 3596 bahamwe n'ibyaha binyuranye. Inama y'abaminisitiri yemeje politiki, gahunda n'ingamba zikurikira: imbanziriza mushinga y'itegeko rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka 2020-2021 hamwe n'imibare y'ikigereranyo cy'ingengo y'imari y'igihe giciritse cy'imyaka 5 2020-2021 kugeza ku 2022-2023. Ingamba zivuguruye mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'ipari yerekeye imihindagurikire y'ikirere no kubungabunga ibidukikije. Umushinga wa East Investment Company wo kubaka no guteza imbere isoko rya Bugesera. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko yikurikira: umushinga w'itegeko rishyiraho ikigo gishinzwe iby'ikirere mu Rwanda,
Rwanda Space Agency. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano avuguruye ashyiraho umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika yo hagati. Inama y'abaministri yunguranye ibitekerezo ku ivugururwa rya gahunda yo guteza imbere siporo mu mashuri. Inama y'abaministri yemeje ko abakurikira bahagararira ibihugu byabo ku rwego rwa ambasaderi n'umuryango mpuzamahanga mu Rwanda. Hari ambasaderi Bagana Chajinione, ambasaderi wa Repubulika ya Korea mu Rwanda afite icyicaro i Kigali. Hari kandi Bagana Jaspal Singh, ambasaderi wa Repubulika ya Singapore mu Rwanda afite icyicaro muri Singapore. Hari kandi Bagana Jesus Augustine Manzanilla Pupo, ambasaderi wa Repubulika ya Venezuela mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi. Hari Bwana Valente Zolega, ambasaderi w'Ubusuwisi mu Rwanda afite icyicaro i Nairobi. Uhagarariye umuryango mpuzamahanga ni Madame Mama Keita, umuyobozi w'ikigo umuyobozi w'ibiro by'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba muri komisiyo y'ubukungu y'umuryango w'abibumbye ishinzwe Afurika UNECA ufite icyicaro i Kigali. Inama ya ministre yashyize mu myanya abayobozi ku buryo bukurikira: abagize inama y'ubutegetsi urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Hari Itzake Fisher ni perezida, Evelyn Kamagaju vice perezida, Alice Nkurikiyinka ugize inama y'ubutegetsi, Diane Karusisi ugize inama y'ubutegetsi, Ivan Kagame ugize inama y'ubutegetsi, Eric Kacu ugize inama y'ubutegetsi, Solange Wituze ugize inama y'ubutegetsi, Libani Solomani Abdi ugize inama y'ubutegetsi. Hari kandi na Fefkeza ugize inama y'ubutegetsi. Bikaba bikorewe i Kigali kwa 18 Gicurasi 2020. Dr. Edouard Ngirente, minisitiri w'intebe, ni washyize umukono kuri iri tangazo.